Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Mango a ḓivhelwa u vha na swigiri yo kalulaho, fhedzi ngudo ntswa yo bvisela khagala uri mango a nga thivhela khombo ya u farwa nga vhulwadze ha swigiri. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga George Mason University yo wana uri vhathu vha ḽaho mango a gireme dza 32 nga ḓuvha vha sumbedza u vha na ndangulo ya khwine ya swigiri ya malofha, hu tshi vhambedzwa na avho vha ḽaho zwidyangudyangu zwi re na swigiri ya fhasi. Mawanwa a tsedzuluso o anḓadzwa kha dzhenala ya Foods. Kha tsedzuluso ntswa yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Nature Plants, vhasedzulusi vha ri hu na u engedzea ha vhuhulwane ha miri ya maḓaka a Amazon. Ngudo yavho yo sumbedza uri hu na u engedzea nga phesenthe 3.2 nga miṅwaha ya 11 kha miṅwaha ya 30 yo fhelaho. Vha ri izwi zwi khou ṱuṱuwedzwa nga u gonya ha tshikalo tsha gese pfuḓi. Tsedzuluso yo rangiwa phanḓa nga Yunivesithi ya Birmingham. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.